Kei te aki ngā whare hā kino o Rotorua I a rātou me mā kia kaha te kōrero Māori I tēnei wiki. I haere ake a Hinarangi Goodman ki te kōrero ki te hunga nakawhiti e tautoko ana I te kaupapa. Kia ora, ko tipini ahau, no mai, haere mai, Golds. E kore te reo Māori e ngaro pērā mo te moa. Koe nei rā te kauhau nui a ētahi o te ao whakapakari tinana o ngā whare whakangungu o Rotorua. He tino nui te kaupapa o te reo Māori ki te whakapakari tō tātou iwi Māori, mai ngā tamariki nohi ki ngā pakeke kaumātua hoki. Kua ngaro te reo, kua ngaro tō tātou iwi Māori. We thought it was a good, kaupapa to get behind. Obviously, as a gym, it's a place where a lot of people pass through, and learn the new words. Ahakoa he iti te reo o ētahi, engari, ko te mea nui ke kai te ngā kaukaha rātau, ki te hiki I te kaupapa, e ko kirihi ake nei. Ko te tino hia o mātou kia tau ai tō tātou reo I roto I ngā momo whare. Everyone tries to keep it, so it's good that there's a week for it, especially for our country, and that facilities like this can show their support for it. Ai ka tika rā, he oranga tinana, he oranga nākau, he oranga wairua hoki, o te rā, he oranga reo. Wenei te kaupapa e wapatahi ana e tēnei whakanunu tinana, a rā kia hāpai hia hoki, ki roto ki e rātua o ngā whare whakapakari tinana, puta noa I te motu nei. Ka tika rā, o te kai a te rangatira he kōrero, te rā pea, kia hurihia tērā ki te kai mō ake tonu, a rā ko te reo rangatira. Ko Hinarangi Goodman, mō te karere.